Pogruok onenore kind jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kakamega ewi kaka owinjore ta yiero mar duond burano. Maeri en tok gwenyruok e paro kendo gavana ma Kakamega Fernandes Baraza landore owuon kaka jaloch e lemo mar jakom mar duond bura e kaunti no. Ka giloso gi jofwambo, jood bura mag ODM kawuok kaunti no ma Kakamega owacho ni Baraza osebedo jakom duond burano kuom thuolo malach kendo noluor mar chiwo thuolo mar mondo mi ota yiero maler. Jood burago osingo mar keto winjruok ewi kaka inyalo ta yiero no maonge donjruok mora mora kaka achiel kuom yore mag timo ikruok ne yiero mag 2027. Mimi nataka kuambia ODM Chungwa House ya kwamba Kakamega iko imara kwa chama cha ODM. Na yule ambaye ako na ufunguo hapa si mwingine ni Fernandes coordinating chair Simbauni Ndombi akakuja akasema sasa, akaita polisi akasema sasa hakuna amani, hawa hawataki kupiga kura, nimeahirisha kura mpaka vile itatangazwa tena na afisi kuu. Yes. Na aliposema hivyo yeye akaanza kutoka, sisi tukatoka, jamaa akarudi ndani peke yake akajitangaza. Vile tulitaka secret ballot akakataa. Na alikataa kwa maana ukiangalia wale wenye amechagua kama delegates, amechukua wafanyikazi wake, itakuwaje wale wapige kura ya haki? National Executive Council ambayo inashughulika na uchaguzi wakuje Kakamega wasimamie uchaguzi wenyewe, wajue kwamba kuna viongozi ambao wanataka kutumia njia ya kimabavu kuingia kwa ofisi, na sisi hatutakubali.